Sanibonani ekuseni nilalele umsakazo Music Gavins FM Channel 33 Nobombele umkenenezo umphefumulo asithi khona izwi laba ngumuntu sithi vuka ukhanye vuka ube yilokhu uNkulunkulu ayekufakile kuwe bathi ninjani ekseni siyabonga ngokuthi ningene emsakazweni umhla 9 kaFebruary 2026 isikhathi u26 minutes past 6 siyabonga ekseni ukuthi sesivukile ithi abantu abavuke isikhathi sokuba sisebenze isikhathi sokuthi ke sibone izinto sizishintsha oba ngeke ulibone ushintsho uma ungalenzi ushintsho kubalekile lokho kakhulu bathi niyaphila nonke America niyaphila Asia Europe Africa niphila nonke siyambonga uNkulunkulu it's a Monday today uqala kweviki uNkulunkulu esegcinile nje sike sakhuluma ngokuthi thina impilo yethu asimeji ngeminyaka kodwa simeja ngezikhathi njengokuthi ngabe wena ukwisama noma ukwiwinter season ngoba uNkulunkulu usibeke wasinika izikhathi ngakho kuthiwa yonke into inesikhathi sayo awukwazi ukuphambana nesikhathi uma uphambana nesikhathi ungena kwi-confusion so into nje ekumele siyiqaphele sibuka nje nokuthi mawubuka abantwana Israeli ngosuku abaphuma ngalo wathi uNkulunkulu akube unyaka inyanga yenu yokuqala ngoba kwakusuku la uNkulunkulu awabakhipha khona akasho ukuthi nginikhipha ngo-1800 obani but wavele waqoka i-divine encounter kaNkulunkulu nabantu wayesethi akubo inyanga yenu unyaka wenu lo uqala ngalesikhathi isizini yenu a divine salvation eyenzeka kaIsrael so uNkulunkulu usenza ngedivinity ngezinto ezingabonakali but ezine-power iy'mangaliso so siyazi ukuthi ke sidalelwe lokho ukuthi si-operate kuleyo dimension ukuze izinto zethu ziqonde zihambisane nezinto zikamoya nilalele umsakazo omusha uhlala umusha njalo omusha for isikhathi esisha uNkulunkulu usigcinile nje siyabonga kakhulu sikhulumile ngendaba yendumiso eyavuka kubantwana beIsrael nakuMiriam owayumprofethikazi ehlabelela kuJehova ngokuba ethi uphakeme kakhulu ihashi nenkwele yalo ukuphonsa elwandle so kwakuhle
sibona beshaya istembu ukuthi ngampela uNkulunkulu umkhulu. Remember ukuthi umhlabeleli noma iculo liyinto enamandla kakhulu, ingena emphefumulweni, ayinawo ilokhuzana, ayinama boundaries, ayivimbeki ngoba iyi-sound. So kubalulekile njengoba ku-Music Gardens FM nje lo msakazo sinenkolelo enkulu kakhulu ukuthi umusic udlala a big role empilweni yomuntu. Siye sithi akekho umuntu ongawulaleli umculo ingenxa yepower uNkulunkulu ayisebenzisayo ngawo, because uyi-sound. So uma sebehlabelela besina kwakuyindlela yokuthi lento eyayisenzekile ihlale emphefumulweni ingasuki. Ngoba izinto ezihlala emphefumulweni zine tendency ukuthi ziyakwazi ukuqhubeka ziye kwenye generation. So siyabonga kakhulu ukuthi bakwazi ukuyipick up lento yokuthi bahlabelele kuJehova bathi uphakeme. Let's continue ke now. Khona nje into encane ekuverse 27. Remember ukuthi sifunda Exodus 15 ku-27 uthi after ke sebehlabelelile kwenzeka enye into ke manje noma siqale ku-22, that's where sigcine khona. Uthi uMose wayesebahola abakwa-Israyeli basuka elwandle olubomvu baya ehlane laseShuri, bahamba ehlane ezinsuku ezintathu bengafumani manzi. Sebefika eMara babengena kuphuza amanzi aseMara, lokhu ayebaba, ngalokho igama lalo lathiwa iMara. Abantu bakhonona kuMose bathi, siyakuphuzani na? Wayesekhala kuJehova, uJehova wambonisa umuthi, wawuphonsa emanzini, amanzi abamtoti, wabamisela khona isimiso somthetho, wabavivinya lapho. Asikhumbule ukuthi le ndlela abamba ngayo indlela yesikole futhi lesinye uNkulunkulu ayebafaka kuso. One, uguqula ingqondo zabo, also ne-deliverance. It was a place of deliverance. Remember ukuthi baphuma ebugqileni and baya endaweni yokuthi bayo-owna iland, bazophila ngokubusa khona. Kodwa uNkulunkulu akafuni ukuthi ingqondo yabo yasebugqileni ifike laphana eKhanani ibaphazamise. So kufanele ngokomthetho kushintsha ingqondo, bangaboni njengokuthi kade bekwi-slavery. Bafanele babone ukuthi uNkulunkulu kade ebatrainer. So i-wilderness yayifuna ukushintsha i-perception noma indlela kade becabanga ngayo eGibhithe, so that mabefike eKhanani kube easy. We know ukuthi it's very hard for umqondo womuntu ukuthi ushintshe. It's one of the hardest thing uNkulunkulu ayakha ethi mayisinto esi-experienceile ukuyishintsha kuba yi-problem impela enzima kabi. So look nje kade behlabelela bedumisa, over a sudden sekudlula insukwana, sebeyoma, sebeyakhonona kuMose, kuJehova, sebeyakhala futhi. uNkulunkulu ohlala ethi musana ukukhala, uzophinde futhi enze isimangaliso. And uNkulunkulu khona into ayefuna ukuthi bayibone ukuthi is ahead, uyazi ukuthi bazokoma ngoba le ndlela abayihambisa ngayo uyayazi. So they're still not learning ukudumisa uNkulunkulu nokumazisa ukuthi uNkulunkulu wabo umdali and uyazi badingani.
So kuthiwa ke amanzi ayibaba sengibuka lana nemedicine ukuthi buka uNkulunkulu uyakwazi ukutshengisa abantu izinto eziphilisayo neziklina amanzi ngoba kuthiwa amanzi ayibaba but wafaka ihlamvu uNkulunkulu wamtshengisa umuthi wawuphonsa khona uMose amanzi aba right and then u26 kuthi wathi uma ulalela nokulalela izwi likaJehova uNkulunkulu wakho ukwenze okulungile emehlweni akhe ulalela imiyalo yakhe ugcina izimiso zakhe zonke angikubeka phezu kwakho nesinye saleso zifo engizibeke phezu kwabaseGibhithe ngokuba nginguJehova ophilayo unguJehova ophilayo lana ke shuthi ke usebandlalela isyllabus ukuthi le journey ihamba nokuthi uyalalela yini wenza njengoba kushiwo so even uNkulunkulu uvezela uMose isithelo noma imuthi ukuthi awuphonse elokhuzaneni emanzini akasho ukuthi akasebenzisa induku so kwakuyi training also yokulalela ukuthi lokhu uNkulunkulu akushoyo bayakwenza yini and wayesesho ukuthi uNkulunkulu ukuphumelela kwabo nokuthi bakwazi ukusurvive kuzolala kakhulu ekulaleleni nasekwenzeni lokho kusuke kuyabayalelwa ngakho so and then 27 ukuthi ke bafika eLimu lapho kwakukhona imithombo eyi12 yamanzi namasundu angama70 bamisa khona ngasemanzini and sibuke lana ke nje sizogcina khona la ku27 ngoba before siqhubeke bengisifuna lesifundo sethu soku understanda izinto ezidivine ukuthi once wala emhlabeni already you have been chosen ayikho into ezokwenzeka kuwena engalotshwanga ayikho into ozohlangabezana nayo empilweni ingalotshwanga ukutepha into the journey kaNkulunkulu kulele kutheni ke uya observe izinto ezenzeka empilweni yakho observing it and learn from those things ngibuka lana ukuthi kuthiwa lapho kwakukhona imithombo eLimu kwakukhona imithombo eyi12 it's amazing ukuthi why beqondana nemfula eyi12 ekubeni ilokhuzana izingane zika Jacobo noma Israel zazu12 nations and kuzophinde futhi kuzoba amasundu angama70 kuyamangaza ukuthi phela baya eGibhithe and ngesikhathi befika eGibhithe including ingane zaJoseph babe u70 Nkosi yami uyabona ukuthi ke la kwase kuyiclue eyokuthi fanele babuke ukuthi hayi yazi uNkulunkulu khona into ayenzayo lana ayikhulumayo futhi divine ngalendlela ongakazoyibona ukusho ukuthi bazophumele kwimithombo ngesikhathi bephuza kulamanzi they get restoration they get a new way of looking things and looking at impilo abayiphilile eGibhithe bayibuke ngenye indlela ukuthi kwakufanele babe khona kwakufanele badlule khona it was destined for them ukuthi baye khona because uNkulunkulu wayekushilo kukhokho wabo Abraham so yilokho nje namhlanje ekseni ngifuna sikufunde nje kakhulu ukuthi siqaphele izinto ezenzeka empilweni zethu sizibuke ngamehlo kamoya khona sizokwazi ukubona ukuthi uNkulunkulu wenzani kithi even amaphupho ungawathathi kancane uwarekhode uwabhale ufukhumbula because now awumthelela wejourney ukuthi uyibuka kanjani ijourney yakho so we have to
be careful ngezinto ezenzakalayo. I'm so touched ngalento ukuthi hawu nampa abantu nayo imfula bo nayo imithombo iqondana nezingane kaJakobe ezu12 sekuzoba abantu ababeseGibhithe abawu70. So kwakukhona uhambo olusha uNkulunkulu ayefuna ukuba introducela introducer kubantwana beIsrael at that point, and it's amazing ukuthi uNkulunkulu can do such things. Uthohlamba abantu they're not aware, they don't see what's going on, kanti lezi zinto ziphethe idestiny yabo. So it's about ukubheka eceleni, ubheke emumva ukuthi uNkulunkulu wenzani, then okubalekile futhi ukumlalela ke and umenze abe uNkulunkulu, abe yi-center, abe yi-source of your thinking, abe yi-source impilo yakho, ngengqondo yakho vele uNkulunkulu uyisource. So mangikhuluma kanjalo ngikhuluma ukuthi we need to think kanjalo, sicabange ukuthi uNkulunkulu ophethe konke, and ingqondo yethu ibe tuned ukuthi akukho singakwazi ukwenza ngaphandle kwakhe. So ukumlalela kuzosisiza kakhulu, kuzosenza impilo, izokusenzela impilo zethu zibe lula kakhulu, ngeke zibe lukhuni. Doesn't matter ukuthi ama situations aqhamuka kangakanani kuwe, ahade kangakanani, kodwa uma sihamba ekulaleleni, for sure kuzoba easy ukuthi siphumele ngale. Yes, siyabonga kakhulu. Thank you for tuning in. Lalela umsakazo Music Gardens FM channel 33 nobompelo umkenenezo womphefumulo. Kumhla 9 February 2026. Sithi nje uNkulunkulu aqhubeke futhi vule amehlo kamoya, nikwazi ukubona izinto anibekele zona, ngoba kukhula kubekele abantwana bakhe namadodakazi akhe, amadodana, obaba, bonke abantu asemhlabeni uNkulunkulu ubabekele okuhle, and kuukuthi nje asithephe ini, sizale, sinakekele lokhu uNkulunkulu asenike kona, simulalele. God bless you. Sonibona kwi-afternoon drive. uNkulunkulu anigcine nje. God bless you.